Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin, papagayan. Inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 6, versikulo 20, kan 21. Anak ko, tungpalam ti ibaga ni amam, kat di mo liplipatan ti isursuro ni inam. Imulam iti panunot mo ti sauda, kat ipampan mo ida iti pusong. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken. Mia, rumwar ka manan katrabiin. Wan nanang, ada parti adar ayak. Rumwar ka akas ti suot mo? Ni, anya aya ti problema iti kawas ko. Naka-short pan ka iti nakiting. Sakit naka-isliblis ka pa'y. Kat man ano ko ma, kastoy ti uso ita, nanang. Wan, adda akditan. Uso no uso. Ngam ilugar mo ti panagkawkawas mo. Kas ita, rabi arumwar ka. Kas takit din ti suot mo. Apay saan ka amalameng? Nagpudot tupay. Kan may sa, ammo mat anapaggad itan ti panawon. Adon dagiti baribar ti panunot na atat tao. Anya ti ammom, no adamang bastos kan kagapo iti kasta suot mo. Ay nananang, nabayagan na kastoy ti panagkawkawas ko. No bastusan dak, idi pay lako ma. Mia, anak. Domngeg ka kumamat iti pamagbaga tapno agsayaat ka. Nanang, saan akon nga ubing abasit? Ammo kon ter aramidag. Ala, mapana kon. Or-urayan ako ni Emma agayam ko. Parbangon ton into nagawidak. Isa maturog kayon tulatan. Di da kon urayan, tadamat tulbag ko diti balay. Ala, agan-anad ka nga rod. Saan ka madanagan, nanang? Itulod nak to ni James, akaayan-ayat ko. Oh, ato'y Mia. Isuot mo da ito jacket ko. Ha? Apay ang pagsuotan na kiti jacket. Isong arod asaan ka nag-jacket, kastoy ti kayat ko. Wana, nga madlaw amalamlamin kan. Saan ka malamin? Kita am nagitipada ka babae dito eh. Kastoy mo't lang ti suot da. Nga amang ano agpanatan ka, gapoy ti lamiis. Di ka man agbalin a KJ, James. Ala, umay kakit ni tagsala ta. Ko. Oh, di mo kaya tagsala? Madamdaman to, Mia. Okay, no di mo kaya tagsala. Mangkitak langan iti sa bali a partner kong agsala. Sige, ditakan. Anya lagi din ti kaayan-ayat ko aya. Kas labak nang maumasasta. James! Pinanawan na kamot ni Mia. Ne. Adda kamot gayam dito Emma. Wen, saan ako mga umay nga mabainak ka ni Denise. Inawis nakmat kami iti dahito akasangan na. Kasta ka di. Sana kumamat nga umay. Ngam pinilit nak ni Mia. Kita ni Mia. Adda kasalsala na. Bayam lang. Kaya't nangagsala kami, nga mabainak. Iso a pinanawan nak dito lamisan. Apay, adi mo kaya't nga isala. Kats lang amin silang agpartner kami ngagsala. Kitaan ti suot na. Kitaan nak. Nagbadoy ti suot ko. Uy, saan mat abadoy tasuot mo ah? Nagtaer kanto pa iti kawas mo. Nga misuti ko na ni Mia. Baduya ka nung agkawkawas. Ay, ni Mia at talaga. Ala, bayamon. Sige. Dito'y kan lamisan mi kini Mia. Urayan talangan amalpas amakisala. James, anak. Parbangon ka asimbang pa. Pasensya kayon tatang. Inuray ko nga ni Mia iti parte adinarayan mi. James, anak. Saan apan nakibiyang kasla tenggal na kamatan day takaayan-ayat mo. Amin nga ibagana, sumursurot kalatan. Tatang. Agayan ayat kayo pala ang kasla iturturayan na kan. Kasanon tulangan no agasawa kayaw. Amangan no kakaasi kan tao. Saan mo tatang? Anya asaan?
Mabalin mo mo't nga ibaga nga agawid kayo amasapa, manipod iti party a dinarayan yaw. Ngam parbangon kayon anagawid, takunam nga inuray mo. Naganasan na ngamin tinakisarsarita kadag iti gagayem na ijay. Ti kunam kit de, nausam iti party-party day ta kaayan-ayat mo. Tatang, Kayan kitaham di pa nagkawkawus na. Kunamlan na overcook asuman, anabutsakan ti bulong ti saba abungon na. ha? Unay mo't daytan anang yarigan yung kinimiya, tatang. Pudno may, no ar-arigan kat makitkitan ti kararwana. Ay, ni tatang nga talaga. Bagbagaam de kaayan-ayat mo anak ko. Tabaliwan na ti kasya pa nagkawkawus na. Jak tupay maiturod akitaan, no day ta ipasyar mo dito balay. Tatang, Bagbagaam, ta si kamot lang ti kababain, iti kasya pa nagkawkawus na. Anyan tulangan ti kunaindag iti tao ang makakitkita kada kayaw, no agkuy-kuyog kayaw. Umuna ako na makimisa, nanang. Kunakmat nga agiddan takuman inton malam. Adapay ngamin papanak itang agsapa iso amalumtan a makimisa. Adamot pa panakinton malam. Iso nga itantipan nakimisak, nanang. Alah, makaamukan. Ingka nga roden agpalas. Tapno di ka maladaw iti misa. Nakapalas akon mapanakon. Anya, kasta ti suot mo amapan makimisa? Ni, anya ko matidakas na. Sa anak mo't anak ka short pan. Nakapantalonak mo't. Wan, ngam nagkiting day ta t-shirt mo. Makitkita day ta pusag mo. Anya ko uso nga rod. No makimisa ka, agawas ka iti disente. Jay saan akasta makitkita ti kinarakaram. Komportable ak nga rod iti kastoy asuot ko. Iso adida kon kontraan. Ala, rumara kon sakbay ang mapukaw ti ganas ko makimisa. uray ka di dito'y simbahan. Kat kasta ti panagkawkaws mo, Mia. Uray ka disika kat dilawom ti kawas ko. Kasya ka lang ni nanang. Pakibiyangan na amin niya isuot ko. Sana pan nakibiyang. Dilawak lang ta suot mo. Tamakit kita ti pusag mo. Kat simbahan da ito'y ayanta. Anya ko matidakas na. Agyaman ka ket di taman nakimisa ak akaayan-ayat mo. Mia, Kasla saan ka pulis? Dimot kay kayat dagiti pulis ti sexy a babae. saan nga amin apulis kat kasta? Alakit din, umunagtan iti simbaan. Ay, mabit lang. Usobak ti jacket ko, ta isuot mo. Anya? Jak kayat nga umunagta di ta simbahan, akasta ti langam. Baduy ka talaga, James. Mia, anyan ar-aramide mon. Apay nga agsigsigarilyo ka mutan. Nanang, uso itandag iti babae nga agsigarilyo. Anya, uray ka di pa nagsigarilyo kat nasumok mon, gapo iti uso ako nam. Kaya't ko lang matapadasan ti makitkitak nga aramidan dagiti padak a babae, asumursurot iti uso. Mia, saan adakas ti makiuso kunakmanan? Ngam no ammom, apakadaksam, saan mon nga aramidan? Ammom at amakadadal iti salon at dayta asigarilyaw. Saan matakanayon ti panagsigarilyo? Wala, ngam kasano no maadik ka nga agsigarilyaw. Di pa'y kat di monton may sardang. Ay, anya kayo mutan nanang. Apay ayang amin nga aramida kat dakas para kada kayo. Kat talaga mo't adakas dayta pa nagsigarilyaw. Apay ngayon puyat mo matan kanyak ti asok ti sigarilyaw. Kasano, manakibiyang kayo mat ngamin. Di ta kayo manlangan, makapawan kayo ti ganas. Ay, anya ka din ti mapaspasamak iti anak kaw. Tatang, rumarak matlaeng. Nay, apayan baraw. Kasangsangpot mo lang manipod iti trabaho ng rumwar ka manay. Kan may isa, rabiin. Apay, ada ka di operasyon nyo kadag iti padam apules. Awan, tatang. Imawag ni Emma agayam ni Mia. Inaksukunan ida ijebar. Tanabartag ka no ni Mia. Ah. Kat di nakabalang hayawid. Anya, nabartag ti kaayan-ayat mo. Wan, tatang. Ay, apaw. Ala, tatang. Inakon. Sige, inkayawid ti kaayan-ayat mo amamartag. Aday ta ni Mia.
Indumog nan iti lamisaan gapo iti nalaos abartak na. Anyan tilangana anabartek. Jakon na ginom, tawan makita kan kuana. Amok namin nga agbartak manen. Iso nga uray pilpilitan nak nga uminom. Talaga sa anak na iminom. Ay, anyan. Bas-bastusin pa itay dagiti nabartak ka lalaki. Naimbaglaangan, tay may akin kuko iti day ti abar. Kat pinarwar na dagiti jay alalaki. Ala, tulungan na. Yawid ta ni Mia. Itulod ta ni Jabalayda. Agyaman na kada kayo iti panangitulod yo ka ni Mia diti balay. James, Emma. Awan anyaman na, nana. Sige nana, agpakada kamin. Itulod ko pa ni Emma Jabalayda. Pasensya ka la kuman iti arami ti anak ko, James. Di kagdanag nana. Maawatak ni Mia. Gapo tayo ayatek. Mabaina kun ka, gapo iti arami ti anak ko. Kanayon ko matabagbagaan. Ngamjak man amo, no anya ti gapo na akastamatan ti araramidan na. Sumursurot ngamin iti uso ang makitkita na kadagiti gagayom na nga adda mabalin na. Day tamat nga rod ti madlaw ko. Imbag ko mga rod no baknang kamimat, ay ngam saan mo. Tamarigrigat laang ti adda pa nagbiag may. Nana? Ala nana, agpatuloy kamin. Sige Barok. Emma, kat ulitag ti agyaman iti panangitulod yo iti anak ko. Kumusta kan Mia? Kastoy, okay lang. Apay matan ngagsigsigarilyo ka. Padpadasak lang. Apay, dakas ka di? Makapadakas iti salon at mo dayta. Sa mesa. Bimmabayan ka nga magsigsigarilyo kakit din. Sakto pa lalaki. Kat sana ngagsigarilyo. Kat agsigarilyo ka mo't ano kayat mo? Adoy, agsindi ka mo't. Danggayan na ngagsigarilyo. Isardeng mo kit di daytan. Saan anasaya at iti salon at dayta? Saan ka man ngagbalin a killjoy? Kas kaayan ayat mo. Kit-kita ti pagsayatam, Mia. Jak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Saan aga po tagayan ayat ta, kat addan karbangam apakibyangan ti kayat ko nga aramidan. Anya? Kat no di nagsardangan apakibibyangan, nasaysaya at laangan nga agbreak tan. Mia, Nangag mo ti kinunak, no di nagsardangan apakibibyangan, agbreak talaangan. Oy, masakit ka mo't gayam, Emma. When Mia, natuduhanak namin iti kalman. Agurigorak matan. Imayak ta o may kakumaawisan. Adamin awis ni Denise. Kasangay ka no ti boyfriend na. Kat ada maangay a party iti Balayda. Kasanungay dayta. Sa anak mo't ang makaumay. Sana bale, syaklatan ti mapan. Ala, agpaimbag ka tapno makasurot kanto no addan pay iyawis da. Nyamagtan. Awan magtan maluganak. Sa apay rabin. Diyak magtan napuputan ti oras. Kaya't tak nga itulod dagiti gagayam ko. Tsak kaya ta makita dati balay mi. Di amuda nga min katadda mabalin mi ti biyag. Nagurayak latan. Barang at dapay maluganak. Ito, kita nyo. Pinta sa babae. Wow! Swerte! Dakas na ito yun Ala, tanglan nyo tayo ta babae. Saan? Di kayo umasinag! Babaeng sama ti J Club da ito eh. Kitaan nyo ti panagkaukawas na. Kasla babae ti club. Miss, mapan ka ka dito club. Saan ka na mapan? Tada kami lang ti customer mo. Saan? Di nakigaman! Di ka naginti di. My God! Nagbanglo. Saan? Ibatan! Di ari mo ako. Tulungan ta ka to. Ipantayo ti nasip mo talugar. Wana! ibatan nyo dayta babae. Ano ganda giti polis ti nagsartan. Tumaray tayo. Tulungan dahag! Di kagtignay tinagas. Nakapaturong ti paltog mi kada kayo. Delikado. Matiliw tayo kakadwa. Ang yaman at
Anda ka, James. Tano saan ang mga ano niyan tinapasama kanya. Naimbaglaangan ta nagronda kami iti dayja lugar. Kitaam ita, tibo nga tidi mo pa nang ipangpangag, iti pamagbagakken ka. Dandan ikan na isagmak. Ala, di ka nagsangit. Sana bali. Nakabalo den dagiti nagpanggap iti dakes ken ka. Isu dagiti dagiti wanted a berberokan mi. Agserbi nga adal ken kadayta. Mia, anak. Ipangag mo ti ibagbagami ken ka. Tapno di ka maisagmak. Uwan, nanang. Ikarik. Manipod ita. Ipangag kun ti pamagbagayo kanya. Agtungpal ka, iti pamagbaga dagiti mangipatpatigkan ka, tapno mailiklik ka, iti dakas apasamag. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonah Ributazo. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panagtarabay, na imbag nga oras kada kayo ang